Alright. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Next. Ini satu lagi tools yang anda boleh gunakan. HeyGen. HeyGen ni dia macam untuk All right, buat HeyGen talkative. just released Avatar 4, and it's absolutely mind-blowing how realistic AI avatars have become. The new Avatar 4 update lets you create lifelike videos in seconds using just a photo, a script, and your voice or a generated voice. Their new audio-to-expression engine analyzes your voice tone, rhythm, and emotion to generate incredibly photorealistic facial movement. We're talking natural pauses, head tilts, and even micro-expressions that make these avatars nearly indistinguishable from real video. These avatars are getting so perfect that entire industries are about to be disrupted. Let me show you how it works. I uploaded a photo of myself and added my voice. Hello everyone, like and follow for more AI. Bam! Bam! Quite good. Now let's try something wild. An animal doing a podcast with a HeyGen voice. Hello, I'm a dog doing a podcast. I am testing the ability to do non-human avatars. Even with non-human characters, the lip-syncing and expressions are impressive, but I think they gave it human teeth. For the final test, let's see if it can handle singing into a microphone. We own the bar with riffs and cheers. In a 4.5, brought our darkest fears. Not bad. Great lip sync, not much head movement though. I wouldn't say it's the best for this use case. I recently did a guide on how to do it better. Overall, definitely a big update, but I would hit follow because I have a gem coming up next week. You can try Avatar 4 today at heygen.com, and you can try it for free. Paid plans start at just $29 per month. So boleh try. Dan even HeyGen sekarang ada paling baru sekarang, iaitu dia ada nama dia Agent. Menarik juga tu, HeyGen untuk agent. Saya dah cubalah ya, untuk kalau buat video yang ada orang kata apa, bercakap dan ada kita dengan produk lah. So anda boleh login kepada sistem HeyGen ini. Okay, tapi biasalah janaan dia tidak ni, kalau kita nak tak cepat, mana kalau benda ni anda kena biarkan lah, lepas dah buat kena biarkan. Ini yang benda baru, nama dia Video Agent. Just anda beritahu apa topik yang anda nak buat, lepas tu anda boleh attachkan gambar. Lepas tu kalau anda ada banyak avatar ke ya, kalau ada gambar produk ya, anda masukkan je lah dalam sistem ni ya. Sekejap, saya punya, sekejap, manakah hasil kerja? Saya dah buat lah sikit. Macam saya pandu-pandu uji. Ni macam saya pakai agent. So, yang ini dia pakai. Pernahkah anda rasa sakit perut yang mencengkam, kembung atau pedih ulu hati yang mengganggu aktiviti harian anda? Saya faham perasaan itu. Saya sendiri pernah mengalaminya. Sakit perut boleh membuatkan kita rasa lesu dan tidak bermaya. Tetapi, saya menemui sesuatu yang benar-benar mengubah hidup saya, Alkalising Green Plus. Produk hebat ini membantu saya mengatasi masalah perut saya dan mengembalikan keceriaan dalam hidup. Alkalising Green Plus diformulasikan khas untuk menenangkan perut anda dan mengurangkan ketidakselesaan. Yang bagus pasal HeyGen AI ni, dia terus ya, kita masukkan gambar produk, ceritakan sedikit tentang produk, dia akan terus buat research dulu dan kemudian terus dia akan gabungkan. Cikgu, masih ramai kat bawah sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah, pesaing kita dah move jauh ke depan, Bo. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt. Lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SIFI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.